97.7. Sweet! The Party Station. Everyone's making the switch. 97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. 97.7. Turn us on when you're ready to have fun. Siyak ni Manong June. Siyak ni Amag, Dagamiti for Decade Duo. Liwliwati OFW, liwliwati aming nga Ilocano. Intay pa ba namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaken sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Karupada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipinatik, kay nga Ilocano. Siyak ni Manong June. Siyak ni Amag, Dagamiti for Decade Duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biag ken ayan. Sonata ang kansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang salumina asagot ti 4 Decade Duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsatay sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yun lang mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatik, kay nga Ilocano. Okay, September 11, 2016, iti mabilang ka aruba kat Apo. Birthday, day di Apo, former President Ferdinand E. Marcos kat, amom day tabalaw. Maday. Malagip ko na iti high school lang awan klase na birthday na kat September 11 iti pa nakapaskay na 1917 kat pimusay mo iti September 28, 1989. Awan kat nambanggal daw tayo aming ngarod ngawan labas na kat at da kami manan wan karuba da kami manan iso nga kaduan da kami manan ngarod iti las o iti talong oras nga Sunsunata. oh iti ayat kan biag is-isam syempre Pagpagka. liw-liwakin istorya ti biag dito yung laang 97.7 Sweet Radio Santiago City. Keta iti official text line tayo balong paki bagaman 0926 7620 944 944. para kadikit-dikit daw kan Pangablao yo apo. ayan ngarod, sakbay tayong ituloy ti agsarita balong, sakbay ng agkonsyonta ka nagsarita, ikanta man ti kundaw iti umunang sponsor ta, ayan dagiti apo ti mangtad, iti papremyo kunada itatanga daw kat agor ka ta, kita awan ita ay daytan, iti umunang sponsor tayo para iti ito yung programa, kuyang pasok dalhin pasok Karuba! Numasapol iti live band para iti na dumadumang okasyon nyo kas kuma iti panagkasangay, kasaran, piyestaan, ken na dumadumapay, padasan nyo tap na mamati kayo tilaing ti Hyrac Vibra Band and Sound System iti Culialabo del Sur, Burgos, Isabela. Hyrac Vibra Band and Sound System kat kompleto abanda. An kailangan nga dumngeg, no di kat mabuya pa iti panagkurang-rang, panagpatpatit kin panagkankansyon, dagiti musikero da, ani Jimboy, Matt, Jason, Agi, kan dagiti lead vocalist da, ani Ryan, Rain, Regeline kan Vanji.
Hyrac Vibraband and Sound System kat bagi ni Kuyang Hector Jr. ken Gina Anagaran kat imat matunan mat ni Kabsat Romel Tomas. For reservations and inquiries, call or text 0915-930-7770 or 0905-70-66130. Hyrac Vibraband and Sound System. Dahil taman, di mo nang sponsor ka pala. Kablawa man, dagiti online tatay, iti MixLR. Kinente Virginia Domingo, Bisyo, anya nga tanga oras di jayan? Nempag nga rabi nga ta, uno. Bigat. Aldaw siguro, aldaw tata di jayan. Okay. Kini Nanay Venus Phoebe Mendaros. Kini Anticasi Cabal Salvador. Nga manariman nagbibuya, iti football ni Raylan Tatay. Hindi ka muna nangabak, wino naabak. Oh yeah. Asin na pa eh? Of course, DJ, nag-sponsor di Pangaldaw tayo. Puta na lang merienda. Ayan na din, sample di merienda. Datoy. Ipakita mo dito Facebook. Here is some. Magdaw. Isumo lang ada si delivery truck. Tatay truck nga talaga tinang i-deliver. Sino dito? Ni Nanay Darlene Can, iti Chicago, Illinois. Thank you very much, Nanay. And we also have Mark Jun Acosta online and ading Melita, Kabsat Melita Liana, iti Burgos, Ramon Isabela nga team mayab man DJ sa Lebanon di na tapay nakikita. Lebanon. Wow. Kasamat kini Vina kung na dito yung sino nga Vina Morales. Baka Vino de Quina. Dati inumunti masiguro. Vina kung na. And we have two elsewhere nga reasoning po iso nga adumot itong tata 9 da amin. Ayan nga roda Ano ka? Kablaawan taong pa iti ka nakakagasa ngayon itong bigat ni Barangay Kagawad Nick David. Iti San Sebastian Ramon Isabela. Yan, birthday ng bigat September 12. Kat, Sarnek, happy birthday. Nya nga tati handa na ng bigat. Agawis nga ta. No, da pinal kang atok mo, madamat ti pinakulan nga aso nga tang. Apaw! When no, dinosag nga kalding. Agita launay ko. Topats. Iti kotatan, iti nagnagan ti makan ka, mabali mo ikan iti verb. Iso nga, dinosag nga aso. Wano atay kinugtaran nga, kinugtaran nga pusa. Ay, madigsa kaya dahil nga sitaan. Sulat kinugtaran mga baseng. Nga rod, gaputa dati sponsor dahil ta. Dahil ito yun, umana aso nata mi kakabsat. Kutpugtuan nyo, iti pamagat na nga dagosan. Paulo na, dahil ito ay for 200 peso load. Siyempre with your name, address, and the title of the song. Ayan, agalibtak kay nga rod. Kat alaan nyo na kita cellphone nyo. I-text nyo, Ijay. 0926-7620-944. Kan siyempre with your name. Apo inulit na. Address. Kanjay Anshay. Nga ro, dahil ito yun, ti umana nga sonata. Ngayon kay Pugtuan, nalakalaing apo, papremyo nga talaga. Iti tiyempo ti iga ken rabi analin na intan tu adwa akas natanaw agkanta igit jay baybay iti nalaus nga gagarku nudunteng kastuy a tiyempo agtugaw kantu dito'y takyaku jay baybay ket matmatanto sadyay yan nga raksak sadyay awang tirigat sadyay makalingligay jay baybay ket nalingak. For 200 pesos with your name, address, and the title of the song, Karuba. Our favorite days. Kaya nagadumot ti pangablao nga si Mangpo. So kaya
Sadya'y awan tirigat, sadya'y makalinglingai, jay baybay ket nalinag, ket intantuy kan kanta, tinalaos nga ayan ayata, danggayan tantu akas gitara, jay aweng di danum mabumaba, sadya'y ang iyang aragsak, sadya'y awam tirigat, sadya'y makalinglingai, jay baybay ket nalinag, jay baybay. Ayan. Kitaan taman o tinakasong pattern. Itang roti sonata nga ingkang papapugtuan ket apikas laawan ti sumangpo nga message nakablock sa. Kita man nakablock sa mo. Kamo. Oh, Adumot dito, eh. uno na puno nga daguson. Wadi ah. Oh. Nay. Puro pa nga blao mo. Awan. Apay ngayong munti ko ah. Awan ti pimbugto. Nagpugto. Awan ti pimbugto wino nakablock. Adayng kabil ko nga min tatay ko. Nako. Datang ka yung kuna ko. Aman kasi tapno maiwasan apo dito mo tawag inikak iti Laka. ana iti lock na. Nananom. Madi 23 messages to sumangpot nga mawampay actually iti kwa iti pimbugto. Anyway, aha. Awan may. Awan ti pumugtaw. Basta na ngay garaw. Kita Awan. Okay, kabaliwan ta damdama. Bumasa ka pa lang iti mensahes balong. Awan magsawa. Kuya Melvin, apay nga ta. Awan mati kwa. Basa na kita nga mensahen balong. Okay. Naimbanggal daw kan nasa pangamalam mo, Manong. Kunana. Kabawak man nagijay kadwa nga da ka-duty jay Southern Isabela General Hospital. Lalo ni security guard Vagay. Kini kastamat kini Mabini, kunana SG Sierra Guapo. Thanks Manong, pa-request man jay. Penal kang nag-text security guard Dumansil. Kunana dito. Naibanggal daw katigiti taga Jaro Jones. Anay pampangruna kini Aris Balteng. Kunana pa. Kuno jay Aris nga kadwa ta Jirwa. Okay, si Sir Gitman dagidaya ding-dingan dito community drug and grocery. Da Kuya Greg aglalo dagiti kahera. Apo ado nga kahera siguro 58 tadi jay. Botegero kan dagiti kakaduwak dito yung opisina nga busy nga agding dagiti 97.7 habang agubra from Jay. Nay good afternoon kanya dito community drug. Kat dito pa manan. Hi DJs June and Jan Mark. Apa dito mawagan. Dati mawagan. Mawagan. Ano Timon? Kamusta nyo man ni Mr. Christian Rabang nga dito may sa duty. Dito ko na mo. Duty di hospital di Isabela. Requested song man kuya nga kantain nyo dungtungwen kanto. Unay-unay. Abo dapat unay-unay na. Nagkablaaw secret. Una na mo someone iti Ili kan syudad iti Taguig City, Metro Manila. Agasam mo dayta. Gasam da. Aha, nationwide iti 97.7 and of course ay dagititan ni tatay. Ay di nagsangpa lang dagiti pakitaan mo na kung ano dito cordon lang iti traffic when dito Nueva Vizcaya pati gayam dito Globe Telecommunications apo kita mo ti simangpot makapakigtot apo ti simangpot nga text messages apo na agor ka na gato ala. Oh my God. Apay nga. Agor-ure kami tatay. Apo kita man laeng. Kasla mo lang nagdisong ako. Dahil ito yun, isuya nga. Sa tudo. Kasla, nasapay sa bali pa iti tumawag. Apay nga, isang pa nga. Apo. Kasano ta maparogyanan. Nakatadumutan. Laka. Oh. I can't believe this one. Okay, kita am. Siya abante Mang Binser. Ay, sikati Mang Binser. Anya title na? Lula kaya. Anya ti si datayaw. Pusit. Pusit? Kaawa mo pusit dito lang. Misa ang kamatis mo ta dito. So garaw. Ipusit shit mo. Ay,
data, kamatis, yan tinda po ibaw. Ay, tayo! Apo. O sige nga rin, sinong ata. This one, ako nagado. Madinig. Nakigdad kami tika. Doon na ako. Grabe. Aray, batik sa mo brak to yan. Yan, sa kaya kiti tumawag. Apo liklikan nyo kumati tumawag. Taagrunot apo. Dagita ramay nyo. No tawagan nyo ti FDD. Oh, Datoy. Staw. Staw wala nga na. Aguro ka. At ani uti nangabak. Apay ada juga eh. Sa bali dito. Ako kahit ko nga rod. Uy, apa? Na, dahil ito'y tinangapak. Tanaw. Kita uman lang for 200 pesos ka Aruba. We would like to say congratulations to Apa kaya ko? Ikatamo jay ko na. ayan at kita uman din nga. Bakit ang malilito ako? Ayun na. Ay, sa bali kayo mato na. Ay, sa bali. At ang amin tumutawag apo. Ayan. Apo. Gimas si Daunan pusit. Ipusit-sit ka no. Di kumatis ka ni. Bayaw nga Joseph agtarap iti. Ay, hello, Kuya RJ. Iti Kabatuan Isabela may sa apo kadag iti informer mi dirabida ita. Uri awang kami tita community center da nga nagbuya iti basketball. Iti Ramon versus Itchagen. Ang mi apo kanya na right away. Nga nangabag gaya mi ti Ramon. Ay, nangabak. Nangabak. Ako naabak ti Ramon nagkuhan ko ipablaak dito yun. Mabae na kon. Ayan, congratulations apo iti basketball team. Iti local government unit of Ramon Isabela. Ayan, talaga mga Kuya Melvin. impapasda iti. Idadanas na ka ni Kuya Melvin. Ikanakatibulpin niyang agsura. Surat na yung bulpin na. Sinasabi iti. Nyaki din. Kung ano nalang misa tayo dito, apa ito sa limuutan tan. Sige at, nakatutok din ti saka ka dyan eh. Okay. Ilkaon. Nini. Ana. Ako na matig surat na giting bullpen. Ay, nyamot ton. Ngagasat tadaytan. Okay. Okay, tan. Agor ka? Ada nga minti tumawag, apo. Pangasi po, kaya tumatawagan niya. Maperdino ka tayo. Panagbasa ti pangablaw dito yun ka. Okay. Nagadouble penon Kuya Melvin. Kanyanagan na tayo ito eh. Okay, our winner is sungbat na Igid Jay Bye from po haming igagagara da ito nakita milaeng iso ti kauna-unaan with telephone number ending 7007. We would like to say congratulations to Miss Lani T. Salcedo of Bugalion proper, Ramon Isabela. Ma'am Lani! Kaya nangarod ti mabas kwata na sumali mo at saka kapanawonan na dahi nga sunata. Iso nga napuktuan na 19 na. Ay ko damagam to sumbrog no Lunes. Manadya baka sa bali ti may ikot ka. Madamag mo. Okay, once again, congratulations to Madam Lani Salcedo of Ramon Isabela. Yes. May sabi nga sunata palong, ti isagot ta kadagiti dumdum nga kita nga kanito. Malipatan, usog ti kinayawam, uray no kaano man, sa di mo man adumanunam. Adun na babalasang, ti inak na sarakan, ngem awan pa'y tinakita, akas kan ka ti kinapintas. Hello to Jovelyn Ancheta, watching from Awamot Kakabil, tuloy tataboy Navajero. Ayan, good afternoon. Ita Facebook Live ni Apo. Ano ba lang? Isimuwa na ka ay ayo, ada
ganday takalit mo aglalo nu'y paludit mo tamatam akas bituin ko tilaing idaw-dawat ko baring nuwag sarak tanto uray laing nu dakulap mo tiinlak maalamano. Oliver C. Colabong na yung panggal daw yung amin karuba from Yishun, Singapore. Hello, watching from Riyadh. Ako nagpaparta mo. Hindi mabasa nga na laing. Tunggal pangarang manaysak ada ka na sirsir mata rugyak meten jagara paam akas tayada ka tuidenak ikakumana palubusan syakmet natatay panawang urayak tumanen asuklian diragsak kuwa na tunday. Go back to Facebook Live alone. Kamusta man sir, di bakat ko nga ni Helen Torgano from Jen Torgano. Hello ko yung ading musta po kung sa anak manan nga mabuya kang panglig dagiti boses yun. Asang sangkot ko nagtrabaho kapag may katibanlog iniwar request ko. Isemua na ka ay ayo aday ganday takalit mo aglalo nu'y paludit mo tama-tama kas bituin ko tilaing idaw-dawat ko paring nuwag sarak tanto uray laing no dakulap mo tiinak maalamano. Pakikate mga taga-aritaw may Biskaya. Bag nga malam yung amin dito, Biskaya. Tunggal parang may maysak ada ka na sirsir mata rugyak meten diagara paap akas tayada ka tuidenak ikakumana palubusan syaknet nagtatay panawam urayak tumanen asukliam diragsak kuwa na tunday. Kalapanag may maysak ada ka na sirsir mata rugyak meten diagara paak akas tayada ka tuidenak di ka kumana palubusan syakmet nagtatay panawam urayak tumanen asukliam diragsak kuwa na tunday. Malipatan, pusog di kinayawam uray no kaanuman sa dinuman na dumanunan adun na babalasan tiinak na sarakan ngem awan pa'y di nakita akas kan ka di kinapintas ngem awan pa'y di nakita akas kan ka di kinapintas. Ayan, bumasa ka man iti messages balong, tadintugot makaungot, dagiti agte-text, kat nasurupon nga sa gasot, iti text messages nga sa imang pod. So nga, apo, okay, garot. Pagpaspasensyaan nyo, no hanga mapasa, dagiti nagnagan nyo. Okay. Kat tapno magtang, iti batang nyo, hanyo ko mga ito double send, tapno madi nga mapandijis, nga to, apo ti message nyo, ta iti pangrurugyan may nga bumasa, iti baba. Tatano, i-double send yung umato dahil yung message yung madimin to nga mabasan. Isong ano mo, when kan mabalin, maminsan lang apo ti ag-text. When ka gaji tumutawag? Ado ti tumutawag. Mga siya po. Hi, and
ni GJ Daytoy. Can you please play Isam? Okay, we will sing that one later on. Isam kano ti kantaan ta ko na ni AS314512 iti balasyo taaw kat regular data nga agte-text ito'y MixLR. And good evening to good afternoon to Evelyn Ballesteros Duque. Ayan, kada kita tumapay nga naka-online. Di pag birthday ni Ma'am Jane, di kalman ba? Ni Ma'am Jane Hoxon, birthday na di kalman. Okay, Ibu di kalman. belated. Birthday, Ma'am. Dagsang at inipos na Sir Melvin di handa na dito. Awan iti na bagit ha. Brother June, greet ko man ti family Reyes di Centro Ramon na laging nakikinig sa programa nyo. Greetings from Manuel Reyes. Ayan, Kapsat Manuel Reyes. Good afternoon kang ka. Apo, gayom tayo data. Gandang tanghali, kuya. Kablawak man namin nga pamilya Antonio. Pamilya Escobar. Dita Purok 2, Baluarte. Apo Kagawad. Joe Escobar, nembag ngal daw yun. Dita nga, awan labas na. Kuya, pakitikor mo man dyan. Kapitana, tagsala amin nga bunggoy ni Apo Kagawad, Joe Escobar. Apo Kagawad, ipangulong matoy nga sonata. Thanks, kuya. From Len ng Villasis. Okay, later on we'll do that. Okay. Naimbang ngal daw kakabsat, aglalo da kiti liwliwami, ti kata Domingo 84 da kaduwa, kablawa man da kiti anak ko, nga agdang-dangag, agja general cleaning, i-request ko man tay ingana agkabaw ta, jak amo pamagana ni ating Lani Romero ko. Ating kano, Diyos ko talagang ating malitang yung payak niya, kaya ating ko tayo Lani Romero. Ingana agkabaw ta, actually ti tayo na ating ikatuman dyan aking gana is kabaw, una nalaang. Okay. Hello DJ, greet man namin na kami man dito Cheers Smart NP. Anak NP. No problem. Anak NP, Cheers Smart NP ko na naman. North Point ay. Di mo? Nalpas inka giant ni live pornusam. Greet ko man nga madamang mangan. Kan pahikan tayo man apo G7 Seas. Thanks po. It's me Jason ko na. Ay sarting tanda sapay lang iti agbasa ti message kat aduan iti tumawag handa mo maawatan ori makitutong ta. Ikokolet dito? Tawag na malatang tawag. Siguro dagiti jay dati basit mariri na da kanya tang dakus. Dagito tawag nga tawag. Ayan mo. 0915-987-5240. Tawagan taman ulit dito anton malapas ti programa. Ulitam. Sika. Okay. 0915-987-5240. Okay, tawagan nyo apo. Tatadagiti tumawtawag kada kami. Nga kanayon. Ulitak. Tawagan nyo dagiti nga number nga tumawtawag. Kat makaisturbo ti pa nagbasa mi ti message. 0915-987-5240. Ayan. Thank you very much. Ti pa nang isturbo. Ti pa nagbasa mi ti messages. Okay. Hello DJ, greet namin. Greet na kami dito. Cheers Smart ko na natatay. So nga kung ulitin nga. Naulit. Okay, si Kaman. Karuba, kablaman dagiti kagayam ko sa J Singapore. Ni Ginalyn Mina, Cheryl Along, ken Cynthia Padilla sa J Moscow, Russia. Kablawak nagapok in Regina Mina, Miguel. Okay. Dito Bukalion proper, Ramon. Agyaman nak Manong June. Hi Manong June, Brother John Mark Baki greet naman ni Bakako Joan Damian dito Qatar ken Damian family ti San Francisco, USA. Thanks from Alan of Doha, Qatar. Thank you very much for texting. Apo talagang international text pa kita nga sa mga sangpot ka. So bye. Sige. Mga gwapong Manong, greet mo man dagito agwil-wilding. Mayat sa data. Agwil-wilding dito Benavista, Balong, Atoy. Na! Saka patakar yuman, jay lalarin-larin. Thanks, Manong. Ano yan, Tito Balong? Tito Balong mo. Okay, Baldonado. Okay. Engineer. Ayan. From DPWH, no dati problema yung apo, iti kalkalsada. Hanggang sunod tawagan nyo, tamo isunod nagtartarima. Kuman kontrata dalang apo, iti kalkalsada. Yeah, apo nagsaya. Talagsa nga pa nagdagdangag yun ita, Buenavista. Nang Rona kadagiti Baldonado family. Ini Tita Janet. Kamusta na Tita Janet? Ano dyan request na? Lalarin-larin. Madlaw ni babae. Ngarod, sagutan taman dagiti taga Buenavista, Santiago City, as well as kadagiti nag-request kan mga ag-request to pa iti dito nga sonata. Song called Madlaw Lalarin-larin ni babae.